nesa cia bilingi wa mauvo. Kana mwaka ningili ile na miongoni na ina ndio kethia na kuthocha ndini wa mesa ya bilingi wa mauvo kiwiyoni cha umundi na ndi kwithia watu nengelelea mauvo kuma kundu na kundu muno ile mbetani itwa ukamba kala ndeto umanithia mauvo alame kuonyeni cha wamasi wa kitakano kunengelelea mauvo kwanza ya meko ni Sharon Ndinda ani amwe kati wa mauvo ala tukumbanisye. Ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana wa kaunti ya Kitui Kitale Malombe kuleana na ripoti ya mweki wa masavu ma serikali kukonia mitume ile mithuku ya ilovya kaunti-ini ii. Ayumbe kuma milongoni yonthe ya kiuteti kaunti-ini ilovi measya Gavana Sakaja atwaisi wangangania wa ilovya cia mwene nthi. Munini wa Gavana kaunti-ini ya Masaku Francis Mwangangi kumia witano wa ngwatanio kati wa atetini kana uthukumi uende kaunti-ini ya Masaku. Na mwi wa mundu umewakua katikati kumweote wa usi wa athi kuya kithimani ya ta uende na kwa bilingi wa mauvo. Ni na udhote ngindini wa mesa ya bilingi wa mauvo kwa atiani kwesila mutandao wa Facebook ni Mutongo TV kana utuandike utumani mukuvi kwesila ile 39115. Tuambie mauvo maitu na mauvo ala tuendeye kwithiwa kana maendeye kwithiwa mayumba ni mwandikicho wa mauvo Lina Musangi makonetie Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni wavya yetheka ripoti ya mwiki wa masavu ya kaunti ya Kitui ila ithitwe ikonanwa na utumi muthuku wa ilovia na ende anene ya kuyanga likoni cia mutomo wala waweta kana kaunti ya Kitui ithitwe yiva athukumi kuvikia uyu kimansta shilingi bilioni ina ende ti ilovia ila sithitwe sinengano ni we mweki wa masavu na ende twithe watu nengelele livo isu ya vikia kwithiwa ivya. Tusangana mbele tukunikile mauvo makonetie serikali na ende munene wa maminista na ulangine wa minista muvuyani wa nthisi anza Musalia Mudavadi ni waweta kana nimekuendelea na kuikithia kana nimekuendelea na kuthukumani kana kuyanisya uthukumi nthini wa muvya wa uiti na ende inena Mudavadi kuyanga likonisya Mombasa ni waweta kana nimekuthiwa mayikala nthi vamwe na matakitali ni kana kuminukililia kana kwithiwa mayungamia mukomo ula withitwo vo wa matakitali kwa ivinda yasani kana mwene nthi atetheke nuwetie na methiwa mayuka na mwamulo ulo kwithiwa yikala ivinda yasa ende tikila kithitwo kikusiwa kila ivinda ta mukomo kwithiwa uisio kithia livoti umbanitwe niwe Angelina Muse. Nene wa maminista na ulangini minista muveano wa maundu ma nthi cianza Musalia Mudavadi ni wawetakana mukomo ula withitwo vo wa matakitali wivikia kwa ngwatanio ya serikali na muvea wa uiti awetakana ni makuikithia kana ni matwa isionananya ula uvikia kumina ngusanisyo ila siithitwo vo kati wa serikali na athukumi muveani wa uiti. Presently, we have a crisis now in its 5th week caused by the shutdown of our entire public health system, by medical practitioners or professionals demanding better pay and employment of medical interns. And indeed, I came here also to say that as much as we may have an industrial issue, our partnership with the professionals in the health sector can never be downplayed and should never be underrated. So it is for me to show that in spite of what is going on, we shall have logical dialogue and ultimately be able to resolve the issues that we have. Musalia anene akiva akaunti ya Mombasa kavindani kala wethi wevingwa ikomono ya methenya ina ya kila mwaka ya ngwatanio ya matakitali na ataalamu ma maundu ma ciana bala wawetakana serikali ni ikite mwalo nyume mwanya kwa ilia uima wa mwe kwesiana nini. Here in Kenya, we have made great strides in improving the metrics for our children, particularly in health and education. But our systems are occasionally tested to the core by disruptions that compromise the access and rights of children to quality health services.
kavindani ka musali ni wa makuli ataalamu ama maundu masiana vamwe na athukumi muvyani wa uiti kuthukuma na kithito kwikithia kana muvango wa serikali wa kwailia uiti kwa kila mwene nthi kana universal healthcare ni wani wa undu vailite. We as healthcare sector stakeholders should align our priorities and commitments with the government's healthcare agenda to provide affordable, accessible and quality healthcare services to all Kenyans. We have a collective responsibility to support the whole of government approach in delivering our commitment to achieve the United Nations Sustainable Development Goals for health, to ensure healthy lives and promote well-being for all at all stages. Ilivotia vilingi wa Movo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tukunikile Movo kuma kauntini ya Masako munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wenda atongo imaki uteti kauntini ya Masako maye ote ivathukanio siosi yake uteti na kukwatiani ya kuthukuma kwa vamwe ondumwe na kusukumia serikali nene utongoini wake President William Ruto kukwata mbau muyana wake manyisio kinene cha Machakos University kwa kuikithia kanani mavathaki na andu sia kukilia imanyisio kana kimanyisio kiwe inena itina waumba no mwana na ene iandaki vathukanio ula watu iwe kimanyisio niki Mwangangi ni waweta kana ngwatani oni kwithiwa yukilia kisomo Masako. Dan Mwongela mwandiki wa Movo kuma kauntini ya Masako ainena ivindani ya chathiki mwana kimanyisioni kinene cha Machakos University kila chaete vamwe atungu ime kivuthukanio na ene sianda kuma kauntini ino ya Masako. Munini wa gavana Francis Mwangangi ni wasekana no kenda warani wa maendeleo kukusiwa kauntini ino ya Masako na muno maundu ni makisomo kimanyisioni kicha Machakos University no ngina atongo imakwatani ye vamwe na kumba utei vathukanisia ki uteti ila siethitu sisi ya maendeleo kuka ukamba. That as the leadership of this county, there is something we can do. President of Kenya loves this country, and I know he loves Ukambani more. I know him. Those who are close to him and they are here, they know I know him and I know what he stands for. If as a county and as a region, we sat down and went to him asking for 5 to 10 billion to transform this institution, whether it will come from the exchequer or elsewhere, I know he can avail those resources. But because of our pettiness, this is a national institution. But when we are coming together to develop it, we were developed by people. Otamu ni wa gavana kauntini ya Masako no akulia ka meyumila siku kitia mena kibodhani ya utongoi na kwende ya udhuthi ya onamo etu ala maende na kuyana kuikona siya maundu ama utongoi miakani ya tene. Today, if we have Professor Agalo here, we have Senator Kabindu, we have Governor Wabina, we have our woman rep, haya kuna our DCC Batungulu na wale wengine wako hapa. Tuko na minister wetu wa education here, Dr. Consolata, a university professor and consultant. Ameacha hayo akuje kufanyia kazi watu wa Machakos. She is a doctor from here. If you are seeing these great leaders, a girl child, ni nini hiyo hawezi fanya? Ngangana na wanaume wachana na hiyo story. The only thing is what we are achieving, what we are attaining here. Sindio? Hata hapa kuna wanaume wengi kwa kanzo, lakini it is Dr. Masi amesimama hapa. Mna hiyo. Na nyinyi wanaume mjipange. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumaba isangioni ya kumbania ene ndila ikemanyisioni cha Machakos University.
Uchandhini wa kaunti ya Masako na umwe wa mundu umewakuwa katika teni wa umwosini wa adhi kisioni cha Kamweani kithimani yata uende na kwet na kwithiwa uingei wote wa usi usu umetwa ngalikoni cia yulusia usi uyu wa adhi mainena na vilingi wa maovo ma MCA kana MCA wa wodi ya kithimani Paul Mwanzi Amuli mwamba na MCA wa wodi ya Matu Judas Milindawa nimeenda maofisa ma polisi kuma kithimani matongwewe ni OCS wa kiseseke kwithiwa mayosa matambia ma mituki kwa kwithiwa mwi usu unaile kumwa kisioni kiu muthenyani wa yo itina wa livoti kukunwa ene ndona oswa Mike Nyamai ena maovo asu kwa uliko aine na andiki ma maovo ni Mwanyambithi ula ni musili kisioni kicha kwa katuva Kamweani ni wumbala kwithiwa na kwatete livoti kukonya mwi uyu indi wae makwoso ni maofisa ma polisi kuma kithimani ni itina wa kuwetekana mwi uyu uyindi ni wa kisio cho kwiyo kindu sake ndo engwa je report kuma ba ndu limoni leo abe mundu konekana bau unati weki kuko na nini ndiyevo ela ni ndiyevo ngodi ye subchief oka na oka yo lutumoni ze mwewe mwingo we mwinganisiko kithamani na ila tu ilo moni ila tu ndiyevo ila ukie tu ndiye ndoko ni polisi na polisi moka na polisi la mokie ni mokie masia mweyosu data yani data we mita we ngaliko ya kaba na kuma ba masia andu makaba mose atwa na yu kwa jela ni la tuikalile ba uga ba kwa jana nesilia no na iye iwe leo nani mundu loto na undeja no mheshimiwa MCA kwema oswa kwa mwi ni maofisa ama polisi ni kwa umani wa vanene ni MCA wa ward ya Kithimani Paul Mwanzi Amuli ula wenda matambi mami tuki kwosa wa ila sikota ithi siekika kilango enda kwa jenge wa kwenda wakani ya serikali meta wa utumishi kwa wote na mayeto utumishi kwa wote maeleto thukuma area yothe maeleto tia mwi wiki guoni andu mako maende na uthina of which mwezu ndu ikaba we Kithimani ward kwa OCS olilia andu alona atumite endai mana ukengie moze we atwa na ndikulia ospindi kindu chwa gelikelele nondo ni kindu githuku muno kuka na gutia mwi kiguoni na maithi na maivingia yuka kadina ko ni wasimu bai kindu kinda kinaendea kwa nitwoka nitethegwe ni mheshimiwa wa Matu Judas Milindawa na nitwonya mweyosu na nimakonie simu kuma saa ina uneni wa MCA ngalikoni ingi ni wa kwa tomba uni MCA wa wodi Mutui ya Matu Judas Milindawa ula waumia witano kuyene ndime vathene kuinga mbusi ivindani thi kuende na ukusi wa mbua mbingi na ukumbia ndo maitu nikenda meso bya na kigu ni ase yumu yota umia tiye ni wa kukitu wana wa kongo nundu no chwati nundo naimba either mundu aswa alikile kigu ni kana ke kigu lakini kulia ndo maitu ma yada sub county ando maitu ma Masako embe batoneka tweke uthengeania na kigu ndilivoti ya vilingi wa mauvo nyanito wa Mike Muli Wanyamai. Gavana wa kaunti Ilovi Johnson Sakaja endeye kutuvea ndiani yusuite migwa kukonia utongo imuthuku utena mbe kana itina kuyana na yumbe kuma milengoni yonthe ya kiuteti musini wa Ilovi ni kana Gavana Sakaja atwaisi wangangania muthei wa mali na mbesa cia mwenendi ofisini na menda mivea ya kuika ukunikili ta EACC vamwe na DCI vamwe na mbunge ya Senate ilikilile kati na kuitana ekalima Ilovi oyu alama endeye kuvinye wangaliko sionthe kwa nzia ya kithoi mateo kunwendhini wa utongoi wa kaunti ino ya Ilovi. Benjamin Waka ni mwanikito wa mauvo kuma kaunti ya Ilovi. Uthukumi wa Gavana Johnson Sakaja vamusini Ilovi uende kulikandaka muthenya umwe kuthi ulaungi mauvo ma uvaluku wa kiutongoi mitumile mithuki Ilovia na wanganganya mali ya ekalima Ilovi niosula impya Gavana Sakaja na yumbe ma chama cha UDA chama cha ugavana nimeliumilia kumuvya ivoko Sakaja kwa kuendea kukoma wiani vate kindu kiende City Hall. The city is running Kududho without any pronounced blueprint. Actually, this current city county government will go down in history as the most incompetent, inept, deceptive, amateurish, insensitive
and morally degenerate administration yet. Ayumbe a John Kiarie wa Dagoretti Thio, Benjamin Gathiru Meja Dong wa Embakasi ya Kati, James Gakuya wa Embakasi ya Uluva Mwena kamande mwa Afrika wa Roysambu, meweta mitaa ilovi oyu kalika, timari na makigu, mitau dhikiko, kana mata ona malelu na maleve ma uteti. Ni maende City Hall vandu va maendeo. Nairobi City is drowning in the murky lakes of free-flowing sewerage, estate buried in mountains of garbage, taps whistling to the tunes of dryness as storm waters flood our homes and businesses. Nobody is interested in impeaching Governor Sakaja. What we are interested in is a functioning county. The senator is complaining. Yeah, if you look at Babu is complaining, everyone is complaining. Robert Arai is complaining. No, what we have just done is we have decided to do it as a Kenya Kwanza and call him out. We hear that Governor Sakaja is preparing himself to vie as the chairman of UDA in Nairobi. We are telling Sakaja, instead of wasting his time vying for this seat, we are asking him to spend his valuable time going to the committee in Senate to answer the queries of audit. Nake muyumbe wa Kamukunji Yusuf Hassan wa chama cha Jubilee wa yumilia kumukulia Governor Sakaja anengendea hatanidhia masokoni manene mavailovi. Hassan wata Sakaja atwa isi soso ya kuomboya hatanidhia stores isio kikomba misingini ya kwaka kiseze cha masima moto. Uvatoka nuna miao na yuvia sala siya hatanidhia mbe wa ngili itatu ni tamba ikite. And they have rendered 3,000 people without any livelihood. They are now destitute, they're out there in the streets. But the governor has ignored that particular appeal. I have spoken to him. The market people have appealed to him. He has ignored, which means he's in favor of the demolition. Hii serikali ilisema ni ya bottom up. Na kwa hivyo ni vibaya sana kuona wale ambao waliwasupport hao ndio sasa wamewabomolea. Pia rais mwenyewe alisema kutakuwa na watu kubomolewa. Ni vizuri watu wanaitwa alafu wanaambiwa kwa nini wabomolewe, na kama wanabomolewa kwanza wapewe pahali ambapo wataenda. Ngaliko ni hingi na mwema ayumbe macha macha ODM hevo Babu Wino Embakasi umelondo wasua. Medhito meukilia makulio maito kukonya utongo imudhuku wa Governor Sakaja. Kiyo o kila seneta wa county hiya ilovi Edwin Sifuna. Ngaliko ni yake withitwe ainengana Senate. Kumana nitambia Governor Sakaja kufudhisi sikalo ila wetwa bugeni kusungia makulio. Kukonya mitumile ilovia siya county hiya ilovi. Sakaja keeps on floating the name of Baba everywhere. And I'm going to talk to Baba. Baba is not part of this thing. But he keeps talking that he is Baba's son. How is he Baba's son when he's stealing? Baba does not support theft. So, hapo kuna shida that we must cure. At the same time, the President of the Republic of Kenya, Ruto, yeye every time we notice that kama kuna kitu inakuwa shida inaungua, he rushes to the president. That is the time he goes there very fast. What is the president doing with his governor? And nobody should argue that you're punishing the people of Nairobi because nothing is happening even with the funds. If I was Pontius Pilate chairman, I want to hand over my governor to you for hanging because I am unable to do anything else. I mean, what am I supposed to do as a senator? Please, take this governor and do with him as you will please. I have washed my hands. Senate, which has the constitutional mandate of oversight over counties, must process the Nairobi situation with urgency. Governor Sakaja must account to the citizens through appearances before Senate. Vilengo wa mauvuku mpamusini wa ilovi nye nito Benjamin na Mwaka. Nende muve mwana mwandiki wa mauvo Benjamin Mwaka alivotisia kethio itutwandhini wa uthio mwito wa mbetu isio kethia twina mauvo wangi tukathivasa. Mundu losa kuwa yembe timwimba. Mundu wa wiyane ona wa munenga yembe yeba. Manyula na yo, uone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wesi nesa kana umandhi ndui chenga. Maundu mesi te kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda. Kindu taki kenda passion. Passion. Kenda passion.
alafu sainge talanta imbundi yasia mundu na ni mubundi yasiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi cia kuma mundu naketha hena wendi Kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu ambio tumangomboka kwata yuyu twivuti vonenge nonie wiyosu inyakondete naguo no wia maseo kwanienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilovi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umete na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Bishop Lazarus Musyoka pamoja na kanisa la HG Machakos wanakukaribisha kwenye kongamano litakalokuwa kanisani kuanzia Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2024 hadi tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2024. Mgeni atakayekuwa na hudumu ni Reverend Theophilus Maithia. Kila funguo tutakayotumia kuna mlango inaenda ku unlock, and I'll be teaching and I'll show you the mysteries of the kingdom of heaven. And devil is in trouble this week kwa sababu mbingu zinakwenda kufunguka. Pia pamoja na Bishop Lazarus Musyoka. Inaongea nawe kama muridhi wa vitu vya rohoni ya kwamba watoto wako hawatauawa, kisasi chako hakitaangamishwa. Mkutano utakuwa unaanza saa 6:30 mchana hadi saa 8:30 mchana, nazo ibada za jioni kutoka saa 12 jioni hadi saa 2:30 usiku. Kutakuwa na ibada speciali siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi hadi mida ya saa 7 mchana. ATG Chapel Machakos ipo kwenye ukumbi wa KFA au kipenda Kenya Farmers Association ulio karibu na Huduma Center Machakos mkabala benki kuu ya Equity. Ngewa yaku ni avata. Vainge wanene muno kana nini muno. Ambizi ngewa yaku umunde kwa kuvingwa Absa One account na ujikwatia usio wa kilungu cheko miyulu na kila mwaka kwisila mbesa ila wiyete accountini. Download app ya Absa Kenya nikienda uvingwe account. Absa, your story matters. Karibu wengine wa mesa ya vilingi wa Maovo. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni wavya ya ithekali voti ya mwiki wa masavu kana kaunti ya Kitui ithitwa itumia ilovia siayo na ainena ngalikoni sia mutomo Kitui cha itheo. Malombe ni waweta kana livoti ndi na umelu ona umwe na kaunti ya Kitui ithitwa itumia mbesa na saa iweta kana kuvikia uyu kaunti itumite kimansta shilingi bilioni ina kuiva athukumi endeti bilioni 10 na ina katono ile 5 mwanza otondo livoti inaonanite Nina Musangi ni watu umbanise Mavoaso. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe mwamba na spika wa bunge Kevin Kinengo mwonena itina onena ni wa machukua tatu ulona atoewe mukawani umekuya mutomo Kitui cha ithio ni manavu theise kwa vanene ndoto sia control wa budget Margaret Nyakango na vala unatanga sita kana kaunti 8 na imakate wa kaunti ile itongo ite kwa utumiwa ilovia mbinge viwa kuiva misala kana wage bill. Gavana Malombe over the uneni wa mwandu Nyakango no wetie uneni tautewa uo othingilela kana kine kwa nange utongo iwake ndaiye kwa kunenga inenze mauvo matema uo. Na tuenda tafadhali mutu tethesi na ukania asume unewe mbesa na makiwa wetondu ni wakunda ki ekangutume uiwatho uchevaya meima ekotwa nange account tafadhali tuiva tuiyumitie tumuthukume
ati nitumuthukuma undu batonyeka nitwisive andu angi maambie siasa kwitene anitumia tunaminio siasa iso katuthukume nethia no siasa kwenda mwaka 2027 siasa sikethia ibungukite yingi nuwetie kana mwakani wa 2023-2024 serikali iimbikia yuta ivite musala wa bilioni 4 yulu wa budget ya bilioni 14 katono ile na vala kiene kilungu kia miongole na nyanya yulu wa yana kia budget utena undu kuna wetetu kana serikali na atumie kilungu kia miongo mwanzani 5 yulu wa yana kia budget kuiva misala na yu uneni wa kwazia Kitui kuiva muno ti wawo na muthembo lama kie hesabu ye mekiye na inundu mekiye besa ila twalito kwata na ijo twina kwata besa ila twalito kwata kwa mikenda meki abo na sio twina kwata ni mwisi national government iyo tunenge tembesa yu mbesa cia mwisho twanengiwe mwiwe 10 mwi wambe nithi Kitui County twaise twikaselesia andu maitu athukume maitu musala na nitumaivite vyu na yu twatwika ithi nitumaivite na kundu kungi memaivite yu makike hesabu ukisa kwithia nimekwenda kuyananisia anga twi mbesa tunenge twena ona ti kunewe tunetie kwika mipango ni kana twikaselesie misala percentage ila mananenganite na ile tekwithwa 50% lakini maiti 75% kwa utiwo ngalikoni yake spika wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo nuwetie ripoti ile natangazwe ni controller wa budget taya ya kwanange situ serikali ovamana kumaingia ni sana inenzio wecha kana uvonge wa executive mwamba na bunge ya county tayiyete mustali ni wambe kuma inenzi. I want to support what our governor has said and ask the controller of budget and also the office of the auditor general to check again on their records, because what they are doing, they are issuing alarming and misleading statements to the public. I don't know their intention. I hope they are being genuine, because they are destroying our image in our people. We can even call that defamation. Wataundongo ni seadhuthia memba mabunge ya Kitui ondumwe na uvonge wa executive mathukuma memu ambano kenda kutoa kaunti Kitui nambe na muno kimaendeleo. Kwe anduma kwenda MCA na governor yela makuhukita. Lakini suo tuamua kwa wasiomwe kana serikali ya Kitui yela etongozi Dr. Julius Makwamba lombe tangava na wito na MCA maito latu asakuye tuendea kuvuka tuwe mwamba tukwatene ona andu makuna kelala talama kuna kelala mewa makuna kelele tuwe methukisia antukwe andu maito ala matusa kuye kana andu azu mama kemepyo kweze kwethia mobubone andu maito pe andu maandikie mitandao no ina angi o mekwandika memaive mengi meve ya maivitwe makiwa kunda ngutume county itu kwenda andu county assembly na county executive makwatanite twenda kila mwathi ngali kwengi mambie kumanga na meketa county ingi undu cia vala leo kicha kwithia cie kwatia ne azikeka maendeleo mbela cia mwenenzi wa Kitui twende kwikunikile zitumikeneza na nguya ngavana witu wende nesa igwiza kuthia wi ithe wa account ilo kwita partners enzako ta MCA wika kindu kia pata pio na projects yo kuna ward na zo itwetekana kana projects yo kuna ward MCA akethe abo governor na executive makethe abo. Good report Evelyn Mauvo kuma kaunti ya Kitui ni Lina Mosangi. Tosio kethia kauntini ya Masako enende maisio cia Kiambuani misiani na mbilini kuyaka ngundo ya yulu ni mamwenda MCA wo Matthew Ndunda aumile na kuthinikia maundu ma malelu na muno lelu wa kuma kathithia ma kuthi Kiambuani ula mawetata uende na uthela na kwanangika na nibatoneka makeki ya miatianio ya kumilia kiyocho amwema enende umundi ni malasimika kwambia ise uviselelu sianduani maitetaka na mayundu ungi meka itina
kuona kiyo cho kite usongiwa ni MCA wona ula methi twemetele asukumie milati ya Malelu kwe kaunti ya Masaku idhini wa wodio. Nilivoti yake Boni Motisa. Makulu manene la maende na yukumbila enene ya nikuhidhu walelu yote dhete uidhinikiwa na ingi mailasmika kuvindua sialosio na muno ila kuina mbua mbingi na kuesela malelu wangi ala matumeanga la manene kana ilungu ya saa. Netu kuenda iti ya maandamano nundu wa lelu ando ingi makaiye kuma ba makati okela nundu ni maendete kikambuani na kuma kati ya mako ikikambuani lelu sundu eseleka ando matu mota maitona kuesela ona mundu wa ya banda tona utoa hospitali natenda iti ya maandamano natenda na ngavana kama nekini kana iti ya maandamano nundu wa lelu kuma nzomo ila wa yibo kuma mosioki ila wa yibo lelu ndo aisotemo ona ikudhime aikatwe kamete kwa unombaka tuseovie twosiye mwana oto tweseovisie lelu nundu ndo ila utemo hama wita utongo wa kisiokiita ukomelele ndini wa uthukumi na kula ithu kisi kiyo cha mwene ndi lelu savite andu mava uonde ma kukonektia wangonda baje kenda maitala nitu thina muno baba imundu isilaba emuwau kana mundu ona kibetike kitokeza isilo lelu no mpaka kekitosie yo musi tuitinda twanganite ugwa twamusa kuiye mututethie ko mungangana naito at least tumane kana twina tongoi me utethia wia nikianda naito tumana azumembe naito tukite gwoko nende wono woka wacha tutemeile lowe tuya kwa tokendo itinga zoka yatema nitwamana twanda ndo yitu naito yimbe ndikuya kana jiba kutwa mesiani ni thina kwa nenea no niko kabalukile kana ngake akakume kathia mao lelo suna wone mbogupyo ilasimika kosa matambia na kusovya malelo mama isioni siandwani mayitangikana MCA wakisio kinde thitwa yumira na kuthinikia mathina lame kumbelete mwene ndi bathuku tuisovya tukirite oza kila mundu tumi tukagua mathangu ma simiti tuketekia mithanga tulinda isiri andu no mesile nundu tuona mbuga yaende ana kuwa baba yitha benzi yaingi MCA wa bao nithite imweze kuma bako ikwa MCA ne silingi mana landatu kamota na tuyaiso umuona ona imwenda isa kuka wake sioneke waiye babyo tuimuona ate sikula waye neta on digital na tese kula waendidi kuma hivi ndani atine mewetakana atongela methitu ivila ni maithitu maikunikila nesa ondolelo iwaile kwailwa yuende na kwanangikana kwithwa na metao mingi na nivatonyeka hivi ndayugite thwa ndu ithinikiwa ukathela na kutamba icha ukui ni watemiwe metao ni kiugo waya maliko manene muno pyu kumwe twamba umate ya makokela cia ingale makelie nile luendete mesiani girls na school nene ya kuma tene muno pyu lelo su tiyule waya tongoi no tongoi wo ndwa tutethia nundu no kwo kwa Paul Ngei no kwo kwa Ngai Moli Anthony Ngai Moli Mulusi MP kuno kwake ange my MCA nandwa suonde nitamasa kuiye batani wa lelo su na lelo su ndo asebwa kuko bikono monde yuende te winzikita zaidi nundo anasiana sia mesiane ila siedha siale kwa skulu nembide ya na kunane nea kidogo siana isu ifuti ya almost 2.5 kilometer na nilelo we kalite munda we nanda kambinge nae no kana ange kasaiti no katemeka kaundi ne Masaku kangundo ayolunya ni toboni Mutesia tusiokethie kuya kaunti ya Kitui ene kuma kisioni cha Kithini Matinyani Kitui cha Uthweloni wa Sua nimeenda serikali ya kaunti ya Kitui kutungia mwaki wa stima ulote thito sokoni usu kwa kilame weta melasmika kuvinga mawia mote ne kumana na wia wa kuvithukiwa masani ma utuku balame kwenda serikali ya kaunti ya Kitui ikithikana mwaki ni wasiokethia sokoni usu na mawithi lukomayo mainena matongowe ni Albanas Mutuku mutandithia sokoni usu ni maweta maende kwa siamali yo kumana na ungei ulawe kathiyete muno kisioni ki balama kulia atongo ikuma kisioni ki umose matambia metoke na kuthinikia mwaki usu usiokethie mwandiki to movo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Talo na movo asu
nene ndime vota ndithia mamatuka na atui matumota soko ni mwakithini matinyani kitu icho thiloni wasue ni mokile kiocho kumena no ngi mwingi ula wikathite kisioni ki masani ma utuku menana na Mutongo TV nendea ni maelese kuma betri ya mwaki wa stima ile na kitu kisioni kiwe ndivasa na soko wa kithini kuma yange wamethite kivindu na kutuma mavinga mabiasara mote ni kuma na wia wa kwasya malio pala moweta kungewa kwa betri suku no manita kwethwa ye kiwe vasa na soko vandu vate andu na ingi kunenge nzangilia nya ya kuya betri esu vala kwenda mwaki usu tunge kwa metuke na bakubi na soko usu nitithurira thina wa security nundu wa kivindu Mheshimiwa Bwana Yamu ni watu athie kutwete tanga likoni engi ya kithini nikwithi wataula wivawe kiwe kithekani weza kwithia nduviki ya kuya kwi matuka na nicho alama ketha alama tavanda moki utuku na makuya imbetli na betha na kivindu kingi muno ona nyetakwa ni kalava yiko yakwa ona ni yakuwa ya kene ndiuma luka nesilia no kanethia yiko ni yathi na yaendie nundu wa kivindu kiu ona wihovo mainengane kiocho ni maweta kana MCA wa Matinyani Sylvester Yamu wa mathia kumekia mwaki wa stima na niwele kwa samatavi mametoki kutangia biasara cia mwana uthukumi wona ulame ulasimika kuvinga tene kwa mheshimiwa nditukukulia kwa ndai acio nthe utulilikana andu makithini ni kwithiwa vala ve cheni pe maendeleo nitikwenda cheni chu utwete gitwi kingi na utulilikana andu ala manthi thigana na itutone kukila tai ni ciithite cina mathina nundu kwa betri no isa kwithiwa muthenya wa wio tuyukwata cheni kwanzia la elite ona mavinda maingi customer mbingi ni sioka bana cikethwa citakwenda kumia ba kithini na no bo ithieta wana youth twithia twikwata riziki kana twikwata ombeza cia kwa family itu nyeta kwa ni na kibeti ona umiange maingi mo ba mo na iveti na yende twithia tuna challenge ni kuondo wa kwithwa tutena ta atu ya matomota meweta masama utuku wa kuwa methito mateo tumia stage isia kithini kuma na kivindu kingi kila maweta takiethito kiyonzia biasala yona imenda thina u uthinikiwe kwa metoki Mheshimiwa Yamu tukulia kwa ndaya otondo uthukumite maundu alangi otakwenza kusovya kwenza ndovo hii na maundu angi maingi eti ukukulia kwa ndaya ni kana wise kwithiwa kwa ndaya cionthe ni wethia wa thikanga likweno na indi no tukwenda shedio inge o baba gubi banungamite nundu ba endini ni twithwa muthenya ibinda ya utuko twithwa twikia nundu wa kubithukwa nembolilio na balatu ya bithukwa suo nomwe indi kwethwa kwina kibindu kya muthemba uri tono kwata mathina indi na kwithwa tutena muguo mavinda maingi ni twinuka atene nundu ni kwa kwaiwa ni cheni cha utumulikile twetele customer ona mavinda maingi no tuoneketa twi andu athuku ila tilie batibithite bandu batena cheni ili vote vilingwa movo Mutongo TV kuma Kitui Neto Onesmus Chalo Mwandiki Muteneka muveani wa silikali cia Metioko Mwandu Teri Mbaika ni wakathia uthukumi nthini wa kaunti mbinge iweta magavana methitwo itwi nene nthini wa kutwika mivango ya maendeleo ya silikali nene na kuikithia kana mwene nthini wa vikiwa ni mauthukumi ma silikali Teri inena itina muvea wake munini kutuvwa kwa uthukumi mwailu ni ikundi ya Polytrack ni wathingilila kana ngwatanio ya silikali nene na silikali cia kaunti ni kuonekana metho ni ma enenthi maendeleo na uthukumi. Asante sana. And in a very special way also to thank my team, the team from the State Department for Devolution. Without them, maybe this would not have happened. Maybe it is coming in my name, but I'm doing this on behalf of the whole team, and also appreciate all the public servants who are working tirelessly to make service delivery to the people be closer. And the reason I'm saying that is that in the State Department for Devolution, or devolution aims at bringing services closer to the people. So we are happy as a State Department, happy at the helm.
President William Ruto ni wathingilila kana serikali ni kukwata mbaukwati kwesila inengo kwa kusiukilia undu uvatonyeka vanthi ya Kenya. Ruto inenanga likoni siasa gana ni waweta kana inengo sia muika ni sielete kukwata mbau kwanzi ya sionthe ni kana muika wiyukilia kiukwati muno kwa utumi wanzi ya sia matuko ni ekindi ni wa maona ni ma National Drama Festivals kwa ala manasindie madhau maona ni ala meisagana State Lodge County ni ya Nyeri. As set out in the bottom-up transformation agenda, we have the perfect condition to unleash a creative revolution in Kenya. To begin with, our highly talented young people are capable of creative excellence in such diverse fields as music, theater, and drama, graphic design and digital animation, fashion and craft, as well as new and emerging fields like virtual and augmented reality. A case in point is the prescription, as was said ably by the Deputy President here. This understanding underpinned our commitment to expand the creative space in terms of protection of artistic freedoms as well as rights, including intellectual property rights, mainstream the development of arts and culture infrastructure, develop incentives, adequate capacity, and other forms. Nini wa mesa itu ya madhaoni kana kilavu cha Gor Mahia kikwatiwa kukomana na AFC Leopards wa chuma utwendete kiwanzani cha Nyayo musini wa ilovindini wa mukondo wa Keli madhao ma ligi nene ya Kenya FKF idhao ila medhia wa majivatisite ta mashemeji dabi na indindini wa mukondo wa mbe maidhao Kasarani Gor Mahia matandiki FC mbao ili kwa vadhei ya teo AFC medhi tuwe mayika nesandini wa madhao dhandatu ala maila kudhao kavala masindite madhao atatu makovania Elena Makasindwa yimwe. Look, everybody is prepared. Mood is good. It's always is motivation by itself. You don't need to motivate players too much for this game. I agree with you. It's a big one. It's not only a big one in Kenya, it's a big one in Africa. So for me, it's the first time. So yes, it's about tactical preparation, physical preparation, mental preparation. We take it as the challenge. Look, they are the reigning champions. They are leading the log. So for us, is the challenge to succeed and to maybe to prepare something for them. And Derby never has the favorite team. There is no underdog or favorite team. So it's always 50-50, 11v11. It's a fight. It's a big game. So we need to be ready, and they will be also ready. And let's see who will be better. Mood in the camp's very good. Obviously, the team, we've been on a good run this year. You know, I think our position in the league sort of showcases that we've been pretty consistent from the very start of the season. So got a very good win up in Nzoia last week. Obviously, someone actually informed me, our team manager informed me. Ndio usiku muda wa vilingi wa mavoto kwa nengi vaya mwendoni wa saa 3:30 munengelele mavoa kati wangi ala twende kwile watu ikumbanisia kwa oyu tiwa nesa nyene tawamasi wa kitakanola unengelele mavoa kwanza ya meko ni Sharon Dinda.